niende na umanda Mr. Eliud Gesilo nikana witheta nena nia. Hello. Woni wa mukamba. Mr. Eliud. Yes, Evans. Wo mundi. Mundi ni museo. Nashukuru Mungu. Amen. Yes. Ndia sia uende nesa. Niende nesa. Museo kwena Mungu. Nekubyo muno kila bandu. Na nenge de kwatia nikuzoba na nini ziwe mwethugesio ndithi yambithitie kuno gwe yambithitie kulawi. Yes. Na nenge tetongeanga imo bya nundo twi aima. Nigwa. Tikaribu sana mitamboni ya Kamemeka NFM woni wa mukamba. Asante sana. Nashukuru. Yes. Na inde tithi tweteine na nya mahundu mapata tekanena ni ateka thuthania nini na ya mwithukisia kana batomo wa kilungu kini kuthuthania kwibania kuongela no mani. Yes. Nondo wa kwithia batingwa mundu witha ese maundu monthe na kile binda mundu ni withia wona mwana wa usoma undu mwe na kumana undu ute isi na nenge titungia ngaimo bya nundu webinda thithio ba withitwa itunengana nundu wa kwithwa mwalimu nundu wa kwithwa nitabike bindo thingi na wengaine watu one we usio ne kana withi nitabike kunena nya mwithukesia kila ndona kukulia mwithukesia ni mwithukesia tikwatia ni ona ku tisonge na mbe nundu wa kwithwa ni undu tithi tutithika kumelelia baya tambileilie na mbika kuni tonete muma wa yoba ni tonete usio wangaine kana wise kwithia ende kwa ba mwithio nitabike na utambania imwe mwalimu bitikilie kunenge mwana o imwe kwa imwe. Yes. Nundu wa kwithwa otasiana nini mundu ula wenda kumana na mundu ula wenda kuongelwa mani ni withia wana mwana kana binda ya kwithukesia. Ti unengelelio mwana usu kana withia ni wabikia na tukethio ingi gukethio mwithukesia ingi na ende kumelelia bu ende teibike kusonga nambe. Karibu sana. Asante Evans. Na education maitwa ndema NFM. Nienda umukevya kuyo nikicha umundi ngimwe kwatishie bindasio na kumudhocha niga natwenda nilimwe kilungu nikiipe vitu nacho ya saa twende na utungi anga imo vya nundu tuikulalamika nitukuwa aende na utoni ya mausio ni vitu ni musio na ningutungi anga imo vya nundu wa ututeja na kutuna mwana zingi. Amen. Umundi nienda tuendele undu twaishe kana mafundisho maitu tukama bisi ya Biblia na muno ukidi atulenge sandu mamuika na ndio wamunu ningwenda withie onake mushi oula ubena kwaya nitwashirikiana nake ije na withie balatwa bichana undu nitwaishe baingwa mundu wese maundu wonde Ulatu amune na kia yongelela atiba beta kutebalei na indi oundu we unaelesia education na mama itutabi undu na ito tiyongeleka umani ni asia umundi nienda kubundi siondu wa kumumanza ngai seek God in life kumumanza ngai tayo ni utwe kala na nenda kusoma ibukune ya Asumbe Wambe Mungu chakana Wambe ya mustale wa 29 na miongo enda na uwe ya siye kanisi siye Biblia ya kwa balambike and God nisoma na kesongo And God gave Solomon wisdom and exceedingly great understanding and the largeness of hearts stand on the seashore. Like amunenge Solomon uwe ubetokete and uponde. Wasoma wili yomundu lawe na time ni asome kilungu kiuchonde. Na netu kwa tibando bange otwendeye na kumbe 34 umutabia balabange ti usoma undu niwe edukesia nenda kwansia mabinda maingi andu nemeka lao kevya andu meka alama tena mwigio maketa kutateria maisha
lakini mundu la wewe owo na wosa na yete kilota ndio ndatatira sia zayo ni wisi the right way to go. Na zeno yo munde ngwenda weta ne ya kumanda ngaida yo nike na wedye to ikwata ateja zayo to isilanze ya twese. Na nile ila Solomon wewe washa wanga ina wedi yani wenda kukina zemwe na ngai ni won bibilia kwasha o ngai ya mumeleli ndo tone na mu ya mu itekelo kwenda and from there anengwe sindu mbinge muno bayingwa tsayo utona kuita we successful not on kwikalia mundu ibinda ya nondo ate kwitekilanga. There is no life in the universe without acknowledging God. Undula wona kana baibata wa kwenga yi kana tita be strength kana utoni umabala benga yi ya denana nagindu kimwe ngwenda ulilikania mwezu kisha na hivyo ndo kwa jumla umundu wasisha the school curriculum elate usome isomo kelaki usome kwa kuma primary school kujudika secondary nagindu kimwe kelezo neza muno one drugs kusoma ngombe ya primary 6 kana mundu lo nyusa drugs madhara ni ana nona mundu asomie okindu chu esineza kindu keke na madhara ai kila neli ayambe yotomea kila kindu oju kosa kana kasomete Kenyan system ilati usome the jetene ya 844 kila mundu wonde uvikite class 6 ni wese madhara ma drugs aisome gwajengi madi secondary but the same people alama kuma class 8 alama kuma form 4 ni mama koka makambe yotumila drugs so komune na ndiye na ndiwe tesi for the purpose of kweza 27 na nona street nima ikutewa mbati kila iko na zile kila iko kila kilinga wana makaseti nona mutamu ima andota 20 mambite banda sio cha udose kila iko na nasio kelapo after about 5 to 6 hours neli angwasu ndeni mami nota ila iko sio you were the anengo senga you where is that market sinduizu evano so ko we along Mombasa Road na kila mudana Mombasa Road kila mudana be town ile kwa na soko twambia Makendo Monday na Tuesday tuka machinery Wednesday ngisi lakini Friday ni Kibwezi na Thursday ne Kambo kila iko chicho ndeke yo nyungo ba along the highway na kula kongi na ngwasu ndene mesele pesukuru makamana madara ma drugs isu yu pe musali ro azomi vinda imweto asia ula wanganga pasa nomane akayize la wumba none wala akwo isi pe umani pe kutagwa kindu ukegwa for information na ve kuindanalize ukede yanwa mana kwa kweli kindu keni kidoku na ndikahatumia iko kwegwa kula kwa ile tamundu lakini kwegwa na matuku kuye bata nundu kombe tokyo ndosu no veta na ngweza na ngwezo yolikana zingi lakini kindu kweke yangoni kwa manani na manio zoku wa kindu kena ndikeka ngwamboze ze labono nundu ni wese untumwe na ila tuewa ni kupena mwiki lileve nambo kananzo I'm very conscious you get the mayamba kuzenge ya kezeka kila kina mwisu ngisi na zababe kulea kukia drugs na baane bope ende tueno ya mundu suwanganga pasa nomani akayirela umba none wala yando asume ba manavika level isu nundu ajele mundu wende zikana nokuzika naye nundu ikilego chake ni absent kidivo umwavikie level mbuku nendo nena nando mamu ikanemeye uwe ndo manda wakwesela balave drugs uwe umanda wakwesela palapengai ila Solomon wavikie
Wasomo bauti usoma oyubuni ya asumbe wambe. Wasoma kilungu chana na pe mustali webando bauna sia 23. Uko na Solomon kona ewa mundu muhimu no. Ndugu haya mwambie intoko na already nunengezo mwe. Unaona yasia Lord yani Solomon acknowledging yasia Lord God of Israel, there is no God in heaven above all on earth below like you, who keeps your covenant and mercy with your servants who walk for you with all the heart. Yani alama ukambe wanga inesa ngayune wengai ulamu ike kuyaneasya ueveto wake kwa na Solomoni ueveto na adwite na emusumbi wenu kwa knowledge piu kana utoni wonde umara vengai nda ulilikania andu maito mamoika kana discovery, scientific discovery siambi soni Solomon balingwa umani abantu kandi ekapala pengai na kwa umundu ndo lokwenda ku succeed in life na mundu lokwenda ukwenda kwikala value musio ailo mundu wambe kumanda ngai ibinda leonda kumanda ngai no kula kumwe kuingwa formula mbidani ne kusoma ndeto eno ya ngai ne kumudaiza ne kuboya ne kwikala undulo nene ne mundu kwikwa emwiwi mundu atewa abetukana no mani ayo zezela mission wakitumike mundu amanda ngai kwanzia isu discoveries ilasikitwe in the scientific world so ilambingi sikitwe ne andu atangi kana andu alama mumambanga nendango twae obumbe ebuku utasoma First Kings chapter number 4 verse 30. There's also in Solomon he spoke of trees from the cedar tree of Lebanon even to the hyssop that springs out of the wall. He spoke also of animals, of birds, of creeping things, and of fish. And the men of all nations from all the kings of the earth who had heard of his wisdom came to the wisdom of Solomon. And kuma ngosion the nambaison the nandesion the sianda balave Solomon. Igayoni yakwe. And we see Solomon the way you look no I can only jasia. No guys bayingwa we kumeta balawe. Otherwise mbewa encounter ya Solomon nangai aye mundu wa kawaida. Ndai na uwe na kwa kipiki mundu la wenda uwe o manda kuma wala venga inundu ni wonenga nae uwe solo aimu lakini after encounter yake nangai akwata uwe unge ubitukite mubaka bebandu pa wasianja bawetina bebandu bakwasya okilungu nichija kana wasioketi na banini mstali wa miongwele nemwe mwisho wawo so Solomon reigned over all kingdoms from the river to the land of the Philistines as far as the border of Egypt. They brought tribute and served Solomon all the days of his life. Mubuku ma Solomon tayo wake wonze waende ya nosoma nuko nondu kwa ina governors nondu lewa Solomon na alama isa mesane ya Solomon of all things wana powawa nzao kamyongwe tatu kwa modena usuni lewa muzumbe na ndumata tatu mishi ando alame kala mesane ya muzumbe na ndumuno usuni mundu wainguma na waibata na nicho kitumiti umusoma umundu nondu dayo wake waitofauti umunzi na ndikwa siungi attribute kana pe udhuku wowote lakini enda kwa asia tali wa mundu ate ula wavukumie deeply in God ula ametoke muno ni asia andwala oyu population ya Kenya tasi 75%
isoma musumbi witu moi makaseti neneka mwegwa timuweta ndemwisi kuya South Africa kwa musumbi wa inguma muno weta wa Nelson Mandela. Likewise 75% ya South Africans mazisi Mandela amumegwa makakule ni nani huyu mundu zimotida mwito kazi yano, they have no business with him. Na ili alate binda yake aiba, lakini binda yake ndiye azedile naola. Lakini umunde bado nete utagwa maundu manene ma Solomoni ni Biblia nundu kalile yani asumbigide usumbi ula wa kalile tu usumbi nengai nundu no amandhi ngai genda kuyando mamuikai palave kuendeya ponze no mubaka mundu akamanda ngai na ngai akunenge your position of authority, your position of responsibility, your position in life. We musomi in whichever career nondo career zinembinge. Ukezea wina wendesho unge ubetokete Solomon nda indikiteta ndazi kuvine yando mamudhokome lakini Biblia yato ya andu mamudhokoma taji wake wonde nundu wake ndukila wanenge tonengai nundu grace ila ya eke wagayo na wa mundu nengai mwene ya ita peneka eva ata penwene andu ona kukeva kuili ata kulia ya hivyo ndetumande ngai andu maitu mamuika nenda umwesopa nangemuta kwa wendo unene ekai kumandila uwe maundu ni alamata ile nwisi andu mamuika ne makenga wametuka mono makewa wakusya kavangi kaye mweke liko nike kusanza muka paikindu kita wikita uvuka chongo wikita uvuka mto wikita uvuka keliko na zikungi ando makwe wa manye iteza siya na nimuisi ando mamuika niti musomele kisukulu na tukamumanesia makanisane kana sindu isu iteza siya na ngukuli ya my sister Greta olamuka Wednesday mugendo ndiye tavandane ndo drugs let her take time na itogunde sio wa drugs fanda mazara masho one by one ndo ni medic kondo nenda kuyandu maito uwe wa scientific discovery wa ndiye pa soma Biblia pa utwa First Kings chapter number 4 kwambia verse number 33 nibo ukona andu maizi Solomon amaelese kwa kati tungelela banini ulota na kwacha ebiati yes yeah. Also he spoke of trees anena undwanite from the cedar tree of Lebanon uni mutumu mwetu muno mutule kumaiza the best of timber in the world na mutiu kwa ke ukungu even to the hyssop that springs out of the wall ina Biblia yake kama ngatafsiri na samuno lakini ukuwa kivyo muchu imini tume akumokotana he spoke also of animals, birds, creeping things and of fish na chonde sha ukabalawe yukende mundu unende tonengai nikituma favor nene muno ikiate ya mundu mundu utokoma ufundi wa mudemba nundu maufundi ni maundu mainge kuyando make it electrical engineering kuyando make it carpentry kuyando make it masonry kuyando angi make it makita anomba kuyando angi meno tuweka wako sola inomba plan na makaunga mieka kwa nesa kuyando angi mateza jawo ya wa ukwatanya pipes usuko ndenu fundi uyoloteza sia eza nugo yetengai akawone no kawubukuma we mwaminifu uteno la gai wisa kwedia kuyange meno fundi wa kwa kalelu makaka siaonesa na makatedia maundu meke babukani uyola wonde ubukuma na kikio changai na wisi kini kindu nikinengo ninenge tukuma balavengai na numutunge amuvea nundu nubukuma ukakwata itubi yako ukaumya ndembo ukaumya kilungu ukaumya ndembo ya utunga muvea
definitely wona Solomon ila waendie kumisia ngai ndembo ko yangi beyond nebo kuona utuku ngai aimumelela nundu ni wewu ya moya nukona ona noa ndembo ngai nuende ya sikuno kyo kindu chonde there's a professionals kwambia ngali kwesu wewe mutangasi na kweno ni mwalimu ni pasi na all professionals alame masibitale na kundu kwike baboka professionals on the ni makulia me and honest and people of integrity and men de kwika kila chailite ekakuzukuma weya na waze nundu walabe waze bekulea kuendesha ngai na bekulea kuwazima lakini kila tuzukumite na moko maitu tukakwata nikiende ya siangai kundu ilatri asanga tulilikane kana the only way to success zia ila itutongwe ya zia nesiawo nezia ya ngai andu umundi niwonete accident nyingi muno sia lelo nundu pe mundu wekenga kana ila ukunywa kaluki kiasi nukutwanga pesa lakini si kweli whether no one make wrong judgment ngali ukutokane no ngezi ukite na ke speed ila wena na calculate sabu yuneza makabetokana ukiuga head on collision ngali ikima na chongo kwa chongo ata ikomanite unless mundu zona tena wa medo no zina wa medo ti kwizi ya nezina wevo nature nezina wandu kuzikia ude keleba na twaitengale na ndio respect wela wake nulu mundu loso byawe wake atwangale nezandika no get ya on a cost ya maintenance yangale no ndizyo rundi kwananga mbesa andwa ukwite ezana abiria nukumanenda ya ezana mundu ukwite utwaitengale ya kago nukubicha moyo neza lakini eza mundu ziye zembia ngale senseless akayukimanya ngale akananga akowandu kulea kweba mundu kwatike ngai kweza kwatike ubungu wa ndino nikaindwaya nitwendutunga wakilite nikindwanywa na kulea kumana ziela yago mundu nomo weba mundu kozandrije yawe yani wake by the way let me say this umundu kekalande usome uyenda kusoma neza nokwatwane onoka soma kukabicha saa kenda sio tuko okay kuna kunua kwa kawaida lakini mundu la wiki tondu keleko nesa ndombo asia laisi unless anything nonge kan ena meno ingi ibitoketa ko wizo kuma utwaite ngali ndo need kwikia pina unge mwi nige noto ayangali no the normal body functioning ni kwikia kutwa ngale nesa masala mailite anungu munoa ezawa ibandu basa you take time and the rest ukaziumwa nikenda ukaendea na safari nesa na sindu sionde ila siekawa out of kulea kumanda ngai ila stea imina ibinde kube gini chonde lage kawana kikio changai it last ona ya leo last forever nundu mundu tikwa forever edikala na ekatia ikindu kiendeye nundu umundi ni kwa station ni lovo kuma you also mentoring other people there interns makuka pe andumandi kiwewe yani metuki ukamama nshenzia ilanzepo na lama lea kwegwa mundu zia mina internship na andeka wa station isu ni any station kano any place of work lakini mundula waenda internship na eva mwiwi na education na tekela kusoma those I mean we are marked for employment ni asia on events kumaitu asimu kiwa nasia sindo ilando mewe ya sionde si katika curriculum ilati usometi na makata kwa madhara masio anwama vitu kaneana kwegwa pa does it mean is it one of the factors sia amo makalea kweka motiani nesa kana nichong
dundu ni masomeliwe ayi atimo no my practice sine point moya mundu kuyikuya. Number 2 ya pe kumanda ngai undu wonde ulane God ordained ndo sinu wekala ipinda yonde katika public service begengeta wa skills transfer yani mundu wenomani akabundisi alange menomani munini kana alama kwambia mundola wakwata nesa ni wambata through the ranks akabiko kundu kunge kunene lakini ula utanewe ndabika kuya mwenundu wa kukengwa ni sindu isiti uweta mundu akabilionyo sindu aikoma aiselama aitelewa ailea kukaweyane kana ikenga ugivya nukwe weno ndungi ogutewago ailea kukaweyane na yache mujani akende yodi labda nukukaweyani emesi ataile nesa na imanekane supervisors na udiwa munduzi ni waishe wea maituma muika ange neglect their families ukivya munduzi ni walika maundu ni mateba la mainu akwata mbesa eona patola munene ni kunywa kindu cha muzemba. I will not be specific lakini kuwosindu siya kuyi entertain na mundu siya ziya na young family ayolo ni kusuvia family by so doing uyona familia yetu kamiserable ujuzi ya sana itasoma nundu ile akwatise priority ya sindungi no mundi sindu ikwa nangamizi ingi ona kaneme automati ya umemeoka kondo kizi ya family isuja nangeka unnecessarily or asumene enda kwasia peke tumike nene muno no timesi mingi itaenda wekanisa time mundu wakwata opportunity ya kuthii kanisa ni education nesa muno kila kimu twaita kanisa na ngira ndo pastor ndatangia mundu nundu pastor ni mundu na no alike amwene mabita sionzia ugeri ya pastors ni wabitionzia ikanisa onagani ya ilito ni kusuvia pastor na ni kuvoya pastor na kondo mundu la waendiye kanisa ne na atabuona au manana au kwata na ulumia atena pautu ende nesa hello ngokwiwa malimo mundu la wenda kanisa ne nakafuatilia mafundisho kuendea kwenda from one level to another they are in the future to the pastors kwani pastors yala megoti mometwa ni makakuwa na my over to the coming generation otondo alama iko ibinda ya Biblia si yaandika watimo meko umonde lakini nundu ni matutiya na tosa na kizito na itu nite kwenda andumezo na kizito na osi andumewa nundu wa kuiba mena wenivyo mundu la weba atena wenivyo ndamba kuiwa lakini mundu la weba na wenivyo atabwane wiwa nakasi ya kuiwa ti kuiwa na mato ni kuiwa undu na purpose agenda ku practice ezani kinduwe wa kindu keke ailea kueka ezani kinduwe wa eka kiuna akeka na mundu su akwata umane ila mundu ne musanga niwe wailo ni umake future yake niwe vindela ingi twaisye tuikaye future yitu oyu to spare our future nike nela tibika kupika ili tana ngie future na gindu kimwe kitono tumato isovia future yito nikwekala yo we uzeu ayuke ya eka maundu alama kututanya na ngai kweli atweka maundu alama kwendesya ngai nondo pasi amboya ndicho kindu kiloto no tuma into the future kekazi ukwetela undu wavo yewenda ukeke ka in your future life ukauboya ukaucommit mbewangai na ibinda yukilazivika ukawezia ila wa school pewe ya wewe na bata na wauboya and you want to your future wali kweli wala uyanga kuye
kinduenda in future waboza mboza ni tongwe ya sia mundu ni investment boya ni investment kila wenda aboza ngai ngai na ukeria akuyere ila wiyania ibindane including family nenda mutumia uiliona kana mume uiliona nenda kebetiki iliona ukesa kugeti into the future ugeria kweli kila kebeti nenda acha ilio ula mume nenda ailio lakini mundu ndakaje future yake oyu emusanga withi avikia kuya future ne ya delile kuyandume ulikaweyani omewasanga makalika tegoni oya quick money kuyanduma kuitwa meta wa oma nani ando inge muno tikupenwa osido tekoye wanandu mamuika through mitandao ni alama tindo maiko ni ando simusi obungu nena utumia mbesa mwandu ungieni si afisi ndungia kuna simu yaka kwa yeye mwana wa kwenda calculator akanendo asunando maana ngie future yo kabisa na amwacho linavungwa na hindi nundu wa problem ila taweta siandu kwa mateya aminifu andasu yela kwa kale mama sunga kuma kwa taisimu ni kana mambe yo venando that's another story professional utauvuko mawe wake na kikio changa inote kwekanesa mundu ateze ya sia mundu kuendea na kuume siando ange outside le na vena makavena no siendo ange kuiga undu mekuwa wangi in the name of nana emo and that is very wrong yani mundu aka eat into the future nundu mundu wo wana maisha make ni wamina nundu blaivela ya jala yondene ya yela you nela kwa kuwa no maenda ama kwa nundu wa itomo nundu wa ujanja na shindingi siya modemba nenda pia ndo maitoma muika te pata wa kuinvest into the future kwa kumumanda ngai tuka later yu mutuleu tueko semba nyana zayu nota veva ndu mundu wended mundu ndaka ishikele life is just once mundu eba emutuleu eba emwewi na tekela okonwenzela mbololo nundu ibindela inge twaise twemonia kula kweland mind maikakine kula kwesindu ilipuzi mesile ba ukonya mundu silabane boba sio nikana mundu aishi maisha materi na undu labda some of us tanganganie nundu labda kwa that direction nendo shauri yandu mamo ikanange malilikane pende tuimwishi ibukune yako lindo wambe wasungu chambe kwambe ya musalo wa 18 wasya na ndeto ino ya mukelanyo ni nyao inekwa ndeto ino ya mukelanyo nutumanu kwa alama ndikumwela tutabya mundu wa muvembosu asumbibilie kweta makwa mona usunutumanu labda mundu watangiwe nundu enazina utangiwe tutangia wandu nundu wazina in fact ndo amwe katika ndo alazi humu ni pastors ukewe pastor wena jet itano tomwe kwa West Africa ukewe pastors ukona pastors na amakatika ndo alameka la very good life umunde eka lave nani kwa yamwave nani nasu by the way pastors maketa utumia isitwa ya pastors nini siyeta pastors ashika nina mondo kese kwaje mbona be pastor neki usuti pastor ke unike ngeke zeta pastor lakini pastor ulamu aminifu aende ya nesa na otondo kwezi we kwa Solomon amudembe ngai amudhoki utukwa mwenye yunundu mbitikela ukwenda usuni pastor musio na akekala bayo musio wewozi inguni ya kutungililo kwa meya wakilungu chana na mstari wa 18 uelesia nundu ninyezi oba ngai wako ula ukunenga ya utoni wako iyo nea utui utia yekana kwa ngaive na shortage kwa ngaive nozi mwingi na mundula umanda ungai akwata uzui in the right way andu maika kengwe makiwa babenze nge shortcut kuni kunaeta kuya future we musanga uimango uzui nai ukizia uzui onanduka ukwata wa end up yela
waenda kukweka loma ndawa ni polisi ange makatoloka makai ukeli ya mundusi ni pagative yani ni mutoro maisha make mundu ndesa kwikala bandu bamwe akaziumwa ndesa kwikala bandu bamwe akaenjoy life akekala na family akekala asembete umundu yakoma baoneka koma baka change simu ndaka track mundusi ni waye future yake na mundu musanga education nesa no keba wena matuma kwewa umatakana waja future ya kuwe musanga ibinda juya future ukego yeye investment data wazinete utete indi wejawe kwacho wako balavenga ina wezo we mwegu na weka kila child really andifano ya ngelanyo tiutuma kwako ni uniko so mandiko isineza 1 Corinthians chapter number 1 from verse 18 when they will get 21 nuko ndeto isu undosia ite kodoni asia let us treat very carefully tukinema anja tusiaise nikena tuikese kwa Solomon anengi we munene munone ngai na nicho gitumye kuona baitwika na asumbe kuma kundu kwika badala amwe mauka ni person nange matuma emissaries matuma ndomo kwa ndi mukone mundu usu mumwidukisye mose we kuma balawe mwete nige nawe usuko tutedi kama mundu wesa we Yosef wai mu Israelite nela waendiye kuya Egypt emudhosieku ula uwe wake autumeye nesa ndatumea uwe wake kwa maundu wendao likwa nikiveti cha Potifa maundu mola laika na nela wendeki ila wakulilwe utao ni musumbi ndakenga musumbi amutabisie ukweli ndoto ino ya kujili huna hu na musumbi amoya kujioneka mundu unge wena uita wena yes uwe ula umeta kula kwenga itu asia ula unenge tunenga iba ingwa pandu kuchallenge wanu mundu na ngai anemesha Yosefu aunga meandisi ya Egypt kwesa yuwa kwegwa mumu mubaka ndingi including Israeli yenyewe mauka ndia Misiri kumanda leo kwezaliwa kinengo kila mundu kunenge twenenga kikatuma ngai aitomando makuruko metondo Biblia yasia nando mamudu kuma Solomoni tayo wake wonde kondo wake ya wewe mwiwi no ikwati kinengo kelanga yoko nenge teneza the world will serve you the world will submit to you you will subdue the earth wewe mundu mwaminifu na wewe kila child ndienda kwamba wewe banini Evans nike naunda vika nawe nondo na mwezi kesi tutakanya nondo we dia zadi muno mwalimu naende otondu daizete ya mbeleli atasiana nini nete obindia na tethukisana ne kwatene ndeto nzeo muno byuna ne kwatia uo ndola wabikiana kwethukisana ne wewa ndeto isu ndeto sina binda muno kwa muika maito naende bila shaka nye nde kwa nange binda niti udiuka balabe mwethukisya mwalimu nondo juwasisya nesa ilena ndateka 50 oh yes nikana tithiwe na ndatike kumisia mwethukisya tinene nake na tithiso kunengelelio ndateka baya muthio tunenge ndeto cia gusia muthia na ende ondo ni osuta yasia yoba ni hata iwe amen yumwethukisya nenda ubinduka kulawi nikana wise kwithia nutwabikia kunenanya naku nondu wa kwithiwa onaku no utona kwithiwa nondu wabata utona tutabia ukeza kwithiwa na itu no tekwiwa ndeto isu tikongelanya na ndeto cia mwalimu tikamana muika maitu nitabikia kusonga na mbe woni wa mukamba pole sana noti muonza ile kenda thandatu kenda NFM allo aya pole sana noti muonza ile kenda thandatu kenda takwatiania sabali usuo nde mundu kutamiria muzuki kuma bandu bekwitwa mutitu andiyo kambia mbaniani kethia mwalimu muno na uimwe wengai amwikie bina mundu kutwa teacher muli kuma baadha kiambani primary school akambia mbaniani ni edukisye mwalimu na ndeto siake nenzio muno bio kongole na mvulia kofia asante sana noti muonza ile kenda thandatu kenda NFM allo
pole sana noti muonze ile kenda thantatu kenda mundu gwitwa Peter Kilonzo kumangaliko cia bandu beta wakambu akambia baniani watuki watanatuki wanesa ukambia ngethise mwalimu muno ni mwisi na ningwe atuthuthia muno na nyekethe ningwati wani kwiya amuika maitu methukiicie kilungu kiu haya NFM low pole sana simu yako ndizi niona tabeba ando vya ulecha lakini nenge tuendelee kujaribu mundu kutapita mwangangi ukambia baniani ngethesia mwalimu muno na uimwea ngaine amuongele umani aendele na kututethia momanyisio ma mwalimu ni masio na ni athimwe ni mbondo mbuinzau kana muthoi wa nguku haya sawa Peter musio ukambia baniani twatuke wanesa kethia mwalimu muno na uimwea tika kumupothia ithi ngai amuongelele umani haya NFM allo Allo baniani we wai utindi ara brother na tinda nesa mundu mafia tiowe sina mita Robert yajua ni mafia na none ngana ombe ukina kio ngina kaini puti kwenda ulichoka nini niacha ila tu ne na maundu ma youth nondo ne wa mwalimu ne na maundu ma youth de kila kisani che muna masoko wa muna Mombasa road ninone themba kisu na ilaiku na juu nene kile kitoki da feasibility study ukasicha muna anake alama bawamba kisu na ilaiku onde ambo sija impress wizani macho number 2 ukasicha sio bawaimba ke na ilaiku onde hai mundu akabula form 4 all the men drop out this is nikite number 3 kindu kingine somere ulwa muika muna munu ibezi wona ibezi uma form 4 ni makola aka ni sogezia ana musio muneka ni secondary lakini uma school aka na kanisa na ngwaitindo na ide no jo aika cha mundu future yake kuuni acheze batoneka niona muika nukwenda masomo ni kana na kendo bita ambie vya change with them abinduka ilo Robert wali batia bobikoba asante thank you so much ndeto nzio munobyo mundu mafia noti monza ile kenda tandatu ni namba yako 7 mitamboni yakameka NFM mwa mukamba baadaye yongera kwa mwalimu mafunzo yake ni mazuri netawa Mr Nice kuma Joy Victoria's Academy Mombone wote mundu kwitwa Victor Muligi akambia bani ningethesia mwalimu muno mwema umanisio make nongai omweva sawa NFM allo tato ambaye nenewe wai wadindata nesa tiowe na kwa jadina nesai right indungezi mali ino emwe ningi utawaga ni muzio na mamundamo mafunguno ala matazo azwa waje mega kuyela na mwandu melo na andazimo obungu makengana mwalimu no watulane sana nyingi ngumutunga bana kuli ngutunga utwikane sasa mtuku kumutangwazi asante sana saa ile ndateka 5 cia wiyo mwithukesia niende na ukwithukesia ni kana naku tinengane omwana kuola withi wona ndetutongelania bauna ndeto cia mwalimu tikaende na kwa kana nundu wa kwithiwa usu niguo ovata ula munene NFM allo wai uyara nesa namubishi kuoka mundu ya mwalimu mabanda jamaje na mazio muno dawe maundu ya mazio muno biyo ko uande yo unanga yemo nga we normal asante sana mtumishi thank you haya kumangaleko cia kundu kwita kambo mundu kutapita mulinge kumangaleko cia kundu kwita ketu yakambia baniani tukethie mwalimu muno na uimu yawe ngai amuongelele umani mundu kuta Rosi Nduta kambia bandu beta wanchukini tabeta kambia baniani ngethesie mwalimu muno na uimu yani na mwigwa yambe na nena tana ni maumanisio make aendeye ou amen haya NFM allo wai yezi mazila magindu mulele karibu sana niga mwalimu vyandene za muno ngaye muteje muno atumwongela ngoma lina imuteje kala myaka mingi abunjanjando mazila mageni mulele asante amen amen niendaza simu ingi ile kana litatu kuligana no ondu ebinda lyo twetekelia hata thiukete ngikola kwe mwalimu no sio nundu no twethukesia ondu daitu tethukesia ende abikiana kutumanisia nake twethukesia na jikitubi ngukuya wina ande tokwenda kuongelela pau
tongeleanile tibundianie tesukumane tesonge nambe ithionthe kwa pamwe na ende uota iyo thithi wa kwa Ngai waito woni wa Mukamba. Pole sana mbaniani watu kiwatana tukiwanesa ukambia nethukiise moya mbelelia ngina pautapika na negwa kwa kweli ndeto siake athimo muno ni Rosi Mulinge kumangaliko sia bandu beta wakabiso negetui. Haya NFM allo NFM allo woni wa Mukamba. Peter Musyoka kambia bandiani mwalimu aende nesa Ngai na mwathime muno mundu kutwa Jennifer Mutunga akambia bandiani kumangaliko sia bandu beta wa ngutwa mashabiki onthe ala methukiisia mwalimu ni ukutabia kana mwalimu ena ndito nzio kwa utao kwa muika maitu na chakwa ne kumutungia mubea. Haya katoze simu ingi woni wa Mukamba. Allo Wai Aleni matata we nesa ti ondo aku nesa mulovio suni toni michuki nene tukicha mwalimu nesa na yu mwalimu eza na mota omazone mwizuki chake lebida yone na yu nene pe kuli wando no mukuli kilo ndu wando gere nesa tu nendo mukuli yai niki aingi alamo kama so mandra mumo pongfona maso mango kumbe la menda kwa wani mawia mali kami anda latini zindu ije unyama tuundua mara joko iteke ukado na matisi mbene niki Asante sana Tony Mishuki. Message ya mwiso bane ngusoma ni Joshua athika munyone kethia mwalimu munono imwe aendeje ou wendeje nzebe ni awoni wa Mukamba si ungabite saa ile ndateka 50 na ndateka ile itiale timbeteke tuthiuke kula kwe mwalimu wenge nikana John Mishuki no wagulia mwalimu wa musonge na ende eno songe na ende tibiki ya kweli wanandoto siake sia mudia. My brother mwalimu ameongea vizuri ni longo ngaliko sia bandu beta wampo inzao karibu sana mwalimu ni wewe education maito na ni wewe ndeto sio onthe ndoke kudengelelie mwana ni kana wikela yetawana sungu reaction titekete ngithelo mwalimu. Asante sana education nde kwa jumla nenda usungia ikulu yinundu noje mwa atwalangi mutungia mubyano to mwa technology kala tuendeje na nemukule mwende na kwa education kana tuende mwa ni asia andwala aingi peke ndukimoto ilo nene vindemo kita wa mentors kweza na mundu utona kumukwata kwoko twaisye a mentor mundu wina age nanange kutewe balawi mundu ka experience kutewe mundu utona kukwata kwoko akakuya. Don't give up. Na kondo yandwasu mutumesu wa kulia makosoma na mundu after amando wele omedena ya nondu mona aikola ai despair andwasu makosete mentors abekindu makosete kita wa resilience yani kula kuyidinilia ondone tutona kumanda kuya mwako muno in despair hapana haiwezekani inde ningiwe yako wako na usike mundu na lando nasya mate umando man mundu tutona kusomea we anoka lea kwandiko keze ando le flooded in the market pekinengo ngayuko nengeta tutona kulika maunduni umundu pe weyomu uyandwani ni muno wita wa kwanika miatu uyandwani ni muno na mundu lote si wanikiwa miatu wani faida nendo mutuma bandu beta wanzia ba yake boko kalipa kuwe na kalie abone mutume wita wa Jeremia Ngaya Jeremia Ngaya we walawe nini zimumbizi kisia usuni mutaalamu na nuotu maneasi ondu wa kufuga nyuki ona wina munda kiskindu kiposi ni nini muno ukamesha mbesa alimu mbo wako mananangu kusingidu na lelu ikimanzi kwa leu ndide ya mbuku alam mesi starting from our president undu nuwelo wetakana kwa tashilingi milioni ile kuma mbuku ni kila mudana lakini utulu nuko ziumite utulu numele chandu muno makasia baraka sio nundu wa kwenda kwa kalamana na andwangi suko na mundu imanda we yanaka ndisibia na lama ande kwa matinda online ubeze ona ewe anatinda hizi ni supervisors mark neko ndo ya lezi kondo kitumike mwene kwa mentors
kila kingi nutulu na kila kingi ni kulea kumanda ngai nundu balabe kumanda ngai pe ngai kukonya woni akaupigwa mezo otondo woni si Solomon mubakana mutokoma miaka yake yonde ngaelesha kingi chumu na bindela yengi kindu kingi ngwenda weta even spanini endo tabia education maitu nyendi na bi mwalimu past na elangu boye yandu ndi matabasi mawetu no paipa nizo mete Biblia no yonze elamu Yesu wabo asiandu ndiao na bandu aya mundu awetu ni mundu fulani kondo ndi ndiliana kutabyando alama mawetu abidi ni mundu twaboye ya mundu ailo ni ubuwa bina wanga iwoneke lakini tiko kela nebina na aoi na in the final ingesi ya nenda upeke mutumio mwa kuu yake lile weta wa Joseph Mutua a former education officer mutumio ziwa imonana wanani wangwati ya kwoko ila mutavia ndugo wa mentors nililike issue mwe mutumio ziwa mbade yenzi yana nati yana naumela metuke and all new in professions and all new in careers and all wasanga me mundisi muno kwenda Biblia ya wisdom preserves the beholder uwe no money na mbesa si ondesi bata lakini uwe it preserves more than money more than knowledge so mande uwe nangemina kwasia nenda kwasia undo ndetoisi angaitwa soma ya asumbe wambe kilungu cha nana na mubea usuwa miongo 3 nenda kwa Asia. Lord God of Israel, there is no God in heaven above or on earth below like you. Maida mwadi kuna mukeza nevindese ni mubea muno mwalimu. Asante. Thank you so much nondo ebinda ya kwithi wanaito banze bene oni wa mukamba na tiboda ngaiya utethie ne kana binani wangaite ko maneo inge na inge asante sana na indi mwethukishe mupea muno ni kuondwa kwatiania na ito banze bene ya woni wa mukamba ndatika ni sutethi wanaku tethi wanake eliudikisiro banze bene ya woni wa mukamba thini wa kilungu kitokela tethi wanacho umundi usu wa kwambelelia mbitikilia imwe kwa imwe nundu webinda tathukie kibuyo cha maubo ndatika ninziokete nekana withi nitabikia kwatiania mitambo ni akameka nefemo ni wa mukamba saa 3 na ndatika ile tikwete weke nundu ndatika isu ile cia betuka